ngoba kumele ugaye ngisho imali ugaye nama cellphone amadala ugaye yonke into uhambe uyothenga i-airtime eningi uyithathe uyicrash nayo igaye leso sigubhu sisibiza ngokuthi isigubhu sokudonsa mangithi isigubhu sokudonsa maybe wena uyi-businessman uthi khethelezi ngifuna ungenzele isigubhu esidonsa ngempela bese ngizokunika lesiya sigubhu ngoba ine-airtime sine-cellphone i-cellphone you always receive ama-calls so sifuna lesiya speaker sakhona i-airtime siyayigaya ngoba wonke umuntu uma izofona ufuna ifoni yakhe ibe ne-airtime sigaya yonke into sifaka ndawonye phakathi right bese sithatha inhlabathi ka-freeway noma indlela la kuhlala kuhamba khona abantu lesigubhu kumele sibe busy siyayithatha zonke lezi zinto siyifake phakathi hayi ukuthi ukhona omnye umuntu namhlanje ngifuna ukumkhipha le mindset yokuthi ngiyasaba ukuthatha isigubhu ngoba sinenyoka there is nothing no snake nothing inyoka ayikho esigubhini ayikaze yabakhona futhi then lesigubhu bese uyasikhulumisa ukhona umuntu ozothi pho yini umehluko phakathi kwesigubhu sika 85,000 nesika 6 million